Kani kedai ke All India Radio Shillong ke kubor ban pulih dari iba dahon ramdi. Kimat bakong sanjung ke kubor mentak stem. Latung iba Peter S. Dakar IAS balasong tad kumbuk siang nakabentar jingi krenisuk bat ke HNLC. Benkrek ke BJP bentau sarkar Manipur hadin ke jingjab bonpat haka election bakat aj king dor bar tau an ke jela. Bat sedang ke jingi kren ke kela bakat san ke kedan Corps Commander hapadeng ke India bat China. Shwabangin sedang ke kubor ni penkenmal kinong sngap jongi bekinya daya lede na ke jingpang COVID-19 da kababot ikini kisaw tuli kilat jingya da ke besuk banle. Alti ka pura deng ya ka mask penijngai iwe na iwe bat le khot ya ki kiti bat kedur keman. Mentang ini pash ki kubor pepenya. Hadin baka BJP kala job bon pat ka election bakat ar jong ke jingjet nong ni kemat chaka yeng dorbar tau an ke Manipur ki jingpen kre na kabenta bantau sarkar kalayat shakman. Kaseng BJP kala penlong ikijingelang haka office jong kaseng ha impal henin kastem. Unong kami ke BJP Manipur Pradesh usambit patra ulalet sa New Delhi banyakren bat kinong yalam jong kaseng. Kasamoy bakat way jong kayeng dorbar tauan ke Manipur kan kut haka kat kandai tarik mentau upnay. Kat baha Punjab pat kaseng Aam Aadmi Party kal penkrek bantau ke sarkar batamay hadin ke jingjob bunpat jong ka haka election. Latung yaw officer IAS balasong tad ubalong ru Deputy Commissioner barim ke East Khasi Hills uba Peter S. Dakar kum uksiang nakabenta ke jingkren ni suk bat keseng HNLC. Umuntri ke tenat ki kampo yen ke jela uba lakamen rumboy ula penti kina baka sorkar pedeng kala ay ke jingmenjur ya ke sorkar jela bakan sedang ya kelenti siya ke jingkren ni sung. Yaw uba PS Dakar ang sayarap lang ru da unong ay buit ke tenat ki kampo yen ke sorkar pedeng hakatan siya tayo lamingi ubalong ru officer IPS balasong tad UAK Mishra. Kasing All India Trinamool Congress kebadan hakaliang persya kalabata ika Meghalaya Energy Corporation Limited MEECL bakan kini elor kamat bayade baka jinghap bansil tamdasan penghendai tingka hakajing siu online ya ka billboarding lingba ka payment gateway. Laong ba omdi bensya ya kani namar bakiwe kirinsan siu online kim kiklem odor tam. Unang ikmat ke AITC na nong tamay uba Charles Pingrop ulaong ya kani kapor jong kajingkali benrap hakayang dorbar tauan. Labu ya kani kajingkerpat hadian ba usumbut menteri rangba uba kani ru ya katanat boarding uba Preston Tensong ula pentip baka MEECL kalabu ya ubre ban kani kabayday bat kitay kirinsan siu bill boarding. Menteri Ketenat Social Welfare ba Kelman Shillah nin kesni ulaong baka sorkar jela kalayle kat bala ban board kat kum ke Human Rights Advisory halor ka hok jong kibreu ki balarang ba hakabayday ba kajingpang COVID-19. Habajuba ikajingkali balabo daw MLA ka AITC na mausenram uba Himalaya Shangpliang uba Kelman Shillah ulaong balapedyang Lapendyang ya kajinglit ay kajing sumar hakiyeng kisam jong kirurang ba kibashitam banmi na yeng. Ula pentip ro balale ro ya kajing ay jing bam bat kiwe kajing don kam bakongsan hakiyeng kisam nakabenta kibre kibadan jing dumar department taka office jong Commissioner for Persons with Disabilities. Unang hikmat ke Kongres na nongpo uba Merrill Bonds im hinin kesni ula pentu ka sorkar jela ban pentri kamno ka trauma center kabadan hanongpo civil hospital hapo uni usnam. Uba Merrill Bond uba lara ikani kamat hakiyeng dorbar tauan ula ong bakani kalong kawe ni ki project bakongsan bha kabadang sa teng kajing pentri kam watla kadai kabadan hakabenta jong kasurok National Highway 40 kabadan bunsin kijingja accident. Hakajubab bala ada umentri ke sorkar uba lakamen rumboy ula penti kina baka sorkar kan persyang ban pentri kamno kamkloy ka trauma center namar balala ban pendat ya kajing shna ya ka. Kani ko khubor kawan chapi na ka All India Radio Shillong. Kakela bakhatsan kijing kren jong kekerdan Corps Commander hapdeng ke India bat China kelas dang hendin kesni. Ufaya and Fury GOC Lieutenant General Anindya Sen Gupta lam khamat ekakenhun ke India hakijing kren bat ke PLA ha ka benta jong kari India hachusul Moldo border post. Kumba arbanai hadin kakela bakhatsaw kijing kren ke balalong hakat ar tarik ukala lingkot mentau snem lapenlong biang kakela bakhatsan jong kajing kendu ki Corps Commander hakajing kot jong kari India.
Menteri ke Sarkar Pedeng Bakmi ke Tenat Ayush Usal Bananda Sunawal Henin ke Singi Ulo Ong Bakari India Kalashim ya ke Jinglam Khamat Habaro ki benta bayade bat ki dawai tendrai. Haba ajing kren ha ke National Seminar halor ke Ayurveda Ahar Swast Bharat ke Adhar hanong ba Delhi. Usunawal ula penpaw ke jing ay kuble ya Menteri rang badu ke Riu Narendra Modi na ke benta ke Jinglam lenti jong u banten sepriang jingtim sya ke pertai halor ke yoga bat Ayush. Usunawal ula bendrap ru baka India menta kalapan isya ka pertai halor kumno bantrei na ka benta bantai ya ka jingkin tublut ya baro ki benta ka kwat ka kya. Ha Meghalaya ki dan khatway ngut ki bayo thamai ko COVID-19 bat khat sangut ki weipat ki balakot no na ka ni ka jingpang. Ka jingdan jing ki brew ki badang ni ka COVID-19 ha Meghalaya menta baro ki long shispa khat khandai ngun. Hakaway pat kalyang kidan palat 1,000 ngut ki balasak ta thamma ko COVID-19 hakaleng kari haki aksaw kanta baladem. Hakasin ka baning kong hadin kumba arsnem ba amsyan ladan ki bayo thamma ko COVID-19 hakasni palejong katayo hakajala Assam. Lalap ya ubayo ningkong ko COVID-19 ha Assam hakalay puwi tarik uluber arjar arpo hasilchar. Baro ki test ki baladep banle hakajala hanin kasngi kilong 6,000 news pa khatlay tali bat na kitay ladan iweido bayo positive. Habayade bat kaniw menteri katanat kakoit kakya kajala Assam ukesha mehanta ula ajingiro ikijing system jong kinong tre katanat kakoit kakya. Ula kanturo ikinong shnong kajala bakanyay piteng banbur ikilat yada na COVID-19. Bat syaban penkut ikakubor sa sisin kiman pakongsan. Penkre ka BJP bantau Sarkar ha Manipur hadin ka jingjab bunpat ka election bakhat ar sa kayang darbar tauan ka jala. Latuyo ba Peter S. Dekar IAS balasyong tat kumuksiang nakabenta ka jingkren yesuk bat ka HNLC. Pat sedang ka jingkren ka kala bakhatsan ka kadan cause commander habdeng ka India bat China. Katong ilapoy ka bakut jang kahubor kabawan siya na ka All India Radio. Shalom.